Class 5 zirlai no pang ti zong le he video lo thlir thin tu te lo thlir mek tu te in Java in chi bai ka bu vek a cheu ole tun chum kam video a chuan class 5 Hindi chapter 11 page 11 kan zir ho dona kan topic tura tan chuan in vachan ti ani a bahuvachan plural form le ekvachan singular form feminine gender striling sabat kan zir ho don ani kachiaranga uluk dewin in lo ngai tha anga chuti chuan word meaning karon soite pencilin in lo zia kanga in lo chin chha thlap don ania kalau chhar chanang pakhat na chuanin sa u I sui ania sui kan ti chu hriawani sui hriaw te hriaw pakhat aya tam plural form bahuvachana kan soidon chuanin sa u I ya a ang sui yang ani a sui kha ekvachan singular ani a sui yang bahuvachan plural ani next lia chuanin ra u I rui ani a rui chu lapua cotton soina ani bahuvachan plural form kan soidon chuanin ra u I ya ang rui yang lapua te cotton te ti in kan soidon ani pathumna chuanin larki lara ka I larki ani a larki kan ti chu mei chenau pang ani a bahuvachan plural form chuanin mei chenau pang chu mei chenau pang te aloni dona lara ka I ya a ang larki ang kan ti ang palina chuanin ra a na I rani bahuvachana chuanin raniang aloni to don ani pangana chuanin cha I ra I ya a chiria sava singular sava pakhat chau soina ani a bahuvachana chuanin chiriang kan ti don ani parukna chuanin bakri ani a bakri kan ti chuanin kelnu soina ani a kelnu te tia kan soidona bahuvachana kan lelin don chuanin bakri kha bakriang ti in kan soito don ani pasarina chuanin betri ba e tra I betri ani a betri ti chu fanu soina ani a chuanin fanu te ti in bahuvachana kan soidon chuanin betriang ba e tra I ya ang betriang kan ti ang parianna chuanin kursi ani a kursi chu chair tina ani chair chuanin bahuvachana kan soidon chuanin plural form kan soidon chuanin kursiang kan ti ang chair te tina ani mai pakwana chuanin mata ti ani a mata ti chu nu soina ani nu te tia kan soidon chuanin mata e kan ti ang ma ata a e ang mata e kan ti ang somna chuanin bala ani a bala chu meichhia tlei rol soina ani meichhia tlei rol te tia kan soidon chuanin ba ala a e ang bala e kan ti don ani som pakhat na chuanin lata ani a lata ti chu hruizam ti na ani hruizam te kan ti don kha chuanin lata eng kan ti ang som pani na chuanin pa u sa hafta ka pustak ani a pustak ti omzia chu lekhabu soina ani lekhabu pakhat soina ani lekhabu te ti in plural form in bahuvachana kan da don chuanin pustaken kan ti ang atop na bera chuanin akha ani a akha ti chu mit soina ani mit te tia kan soidon chuanin angkhe kan ti ang ole khati zong kha kan zirlai chu ani a chu page number 70 ami abhyas ti hi kan en anga abhyas ti omzia chu exercise ti turte ti na ani question number 1 a chuanin suniye or boliye ti ani a omzia chu ngai thala soiro ti na ani kachiaranga singular form ekvachanin kachiaranga plural form bahuvachanin karon chharve le zeldona in reading exercise tan in lo chharve anga word meaning karon soi angte hi in shat lo om chuanin in lo ziak le anga in lo chinchia le thlap don ania mes dokan meze dokante rat zan rate zante kalam pen kalame pente rasi shui rasyang shuite chabi chabi chabhiang chabite
gari motor gariang motor te churi ngun churiang ngun te ghari sana ghariang sana te mata nu matae nu te balika naupang balikae naupang te adhyapika zirtir tunu adhyapikae zirtir tunu te beji fanu bejiang fanu te abhinetri achang tunu abhinetriang achang tunu te ungkli kutzungchang ungkliang kutzungchang te sabji khai sabjiang khai te tizung kha ani a question number 1 a chuanin question number 2 a chuan निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए ti ani a umzia chu anhwaya thumal te plural form hi ziak ro ti na ani anhwaya thumal te hi an plural form kan ziak don ani suyi kan ti chu enge ni kha kan ti kha suyi kan ti chu xiao ti na ani a xiao te ti in kan soidon ani plural form in ziatur ani tin adang zong po kha nangma ni in ti anga question number 3 a chuan निम्नलिखित बहुवचन शब्दों का एक वचन रूप लिखिए अन्वया plural form थुमला in ziak te hi singular form in let ro thakleng ro ati ani plural form in kursiang ti kha singular form in kan soidon ani kursiang kan ti chu cherte ti na ani a kursi ti in kan thla kang ole khati zung kha kan chapter kan zirlai chu ani a in zawai in lo hlok puye ka be se ya